Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine. Usipolipa unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana uchapa mafine. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo. Round hii, make sure umefile returns. Wairire bio mwancho murigirire hari tukeriga arie sabato tariki 20 mutinyo gatano na rimo na ukwaniria ndansi asore korengi bune sabato yago ya virento erero no boigo enche no gwikira asibire biga nche nkuru kwa Matilda boigwa nikionga chinsa inye chiabono omarogoba ritukeriga ria bene rimanyekanete buna World Refugee Day yani ritukuri ko bainyora bali bonsi babire bagoseberekani gwakoro ase chinka chiabo asensengi mahwetira ase amangana yoko gusanana ase chisegi ogonchoriria kwelire gose emebasokano eria ego chabura wona mangana yomurakera mangana yemure nyinge gose toigo na boigo ebintu binde ebingi ase bali bonsi baseberekanete gose benyorire ase atari chinka chiabo abo bakunyora ase rituko eriga karibu sana nyare gusangaza nsemo yikiunga aso mutandao Facebook na boigo yo YouTube eyamasemo buna Getembe TV tokuwaterana nere Elvis Korwase studio ya Kabire rigereria ikionga chinsa ninye Mwancho murigereria abanyanyimbo kurwase gitaseni kia nyancho iyo gutoka ime ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii nikobono bachakire obutuki igoro yege kore kyo wechana ase kenyoro kia Mokonyoni iyo gutoka ime ye wodi ya Nyakoe bunge yo ya Kitutu Chache South ase omugaka w'emyaka 50 mo na ebere uyu otigire kurinda omuchi anyara gutoka gakenyire uika ogukwa rituko ria rero chinsa cha mambia na kurengana na bomenye gusaba matebe chisemecho nigobairira buno mugako uyu renge gukora imirimo ya yo bukapenta tabwate muchando na muntu nde bwensi gose tabwate mangana mange nigintu kiaretiro guchana na boigo nekiro bakubura tipo manyiti ngikeretere goito asinjira embe buna eyo mulikito nanko dipona sanya ase orobotioro Nebero byabatura abanyakenyero ba Mokongonyoni tu abo batwara mayanda manene asogokwa ko mugaka James Murwabe oyu otigire asenkeyo buno murendi korende nigasagano n'abantu batamanyiri obutuko boiga na komokenya nemioro kumutigaroro jamali tangurukira sensia mura ekenyore ekeni kiane kia Mokongonyoni ya Kabire omugaka oyo kurwa chitaiga ya ro murendi okurinda gaiga nyumbe yo manyina murete to tabwati mangana na muntu buna kwani bwakiro etogenda buya mabere igo bitina mbiya bwata nonde tana kora munde nanya korora riboti ya yembe na baro omugaka omuya igo bono gokukwa yo bono munaitira ro timbanyiti egekorekeiga nigo giatiga bange na maborio ase goika bono buna tokogenda sembeo ikirenga kyo goikirana kwa makuria yaiga getaramanyekana aso mugaka bw'emyaka 55 ku Morris Barongo Nyang'au ekenyore kene kiane kia Mokongonyoni iga umugaka oyo nkomorera turi iga ne carpenter iga etwaigure kurpara garinga umugaka naro itiriro goroga twatirire gocha iga na achire iga na nyoro mugaka oyo naba samarita nguru Thomas Nyakundi mugaka oyo kurwachaga nanya korogo babwate ande ne kabenta munoga barosiare biruko chimese bitanda yabo no sa sta chabu tukana bakonyoraga wakachinyundo chiaye kakonyabugo bugie bintu bono asubo tukubware barabu niweti nantimete ngikyandrete nacha gwakirusi ngona mangi abanyakenyero ni gobasiema egekoreke kiarana kugikiria bororo ase batigara baumatete njibona so kukwa tingo manyara singo no muntu bwesiekerete ma muntu taliko ande ntori gukwana nera raisi no bara kono ni weekend mantarama
Yage kore kibesana kiagera tari moga kubwate mangana nonde tari konyara kumana nonde nche nkonyo ba nkomorora limo igo na mukwani korwa sobware kiagera nturi gukwana ere mono. Mwario ye nigo basaba abantu gutwara okwaberana nabo igo chinkwa na kerokende ekera abantu mwarakanire wetana chimeme amo nabamino. Teri buya goito monto isa ko banga no monto twarira amagoso naye nyara ko nyara utwara ogukwana nere bose orangeria abagambi barange banyare go tatua mangana bunaye. Bironya gusirani go oiro gucha senkendo ya KCT chingande rifaro chinga kiwano botu kibwa cha kilimo lioka inseje kiombe gia DCI. Kuripotire kitaseni kia Gatembe kuraiga sekenyoro kia Mokongonyoni tu egotoka ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South imeya kaunti ya Kisii ili anayenkoro kwa Dipon Asanya. Samangana yitisemi nechinga kechiga keraborukiwa kurwase chiskuru ao bachakire kwegwa omutimo komoke wetamo eyiga ya kabire nigobono abarukiwa kura ase skuru ya Nyachururu eyotoka ime ye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirango bono banyale kusanga oboseme bwabo nabo igokwana na esegeto ochase abarukiwa kura ase chiskuru ao banyale kwenekia obotoerero nabo igo tibatuguta ekirenga ase chisemi na baukona na egitaseni kiga nigo banyara kwera buna nere bya abarukiwa kulinda enibo yeskuru na boigo gusegitana ase amangana yechisemi na kora sensemo yende oyore umugambi kora sensemo ya sub location osikoro ase location ya West Mugirango mwancho muligeria aserieta Livingstone Momanyi nere ni gaira abarukiwa segeto sagotabuna tibatuguta ekirenga echisemi umulikito fatigadi gisemano robotioro. Nase eskuru ya secondary ya Nyachururu egotoke ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirango aiga niga borokiwa beskuru yeiga besokire na gukwanira enchira babeire bakoba abaigweri naboigo korokia maskani yekerenge kenene chingaki amabirira aberiga kwenekiwa yogosambwa wechskuru. My name is Anastasia Mukaichalo. I am a student at here Nyachururu Secondary School. Our teachers really encourages us to be disciplined, to be respectful students. We have unity in our school, whereby we interact more with our teachers and together with our parents when they come at our school. Korengana na borokiwa baiga boigo nigo bakwaneire enchira babeire bakwirenda mono kurwase chisaguchimbe kurwase aborokiwa bechiskuru chinde anene baria babere bagusamba chiskuru chabo. Machumbe Clifford Nyakundi ni mwanafunzi katika kidato cha 4 katika shule ya upili ya Nyachururu Secondary. Naam, si tuko vizuri kabisa. Kitu ningependa ni kushukuru Mungu kwa umbali ametutoa na kushukuru walimu wetu kwa motivational speaking wamekuwa wakitupea hapa na pale hivi metukipa hapa shuleni, na pia wanafunzi wengi wamepata pia pressure huko nje, lakini wamejaribu kuiafford juu wanafunzi wengi wamechoma shule, wamejaribu kupita hapa around, tunaona wakiwa influence, lakini hao hapa hii shule wamekuwa kakamavu. Tena Nyachururu tumesema ni kusoma. Kubotekana no weri tiobo bwaboroki wabaiga Banyachururu nigo omoroki omonene bweskuru yeiga aserieta Kennedy Muturi ensemo yaye niga kwaneire emeroberio eyo abete gakobeka busyo boika umuchano bugosamba eskuru utachiete koenekiwa Nyachururu tugwakira Nyasaye mbiya mono kiagera aturendire kurweme sukosuko ya chagete yechi skuru gosambwa etogosaba kira rituko naende twabira amone kanisa tugusabira abana aba naende abana baye kiagera mbatageti gosari bintu ituko litangane na abore tinge mo gosambe skuru mo gendeka gose gostobera bagante na kimwatayatari mwatayabetenga skuru yani kuchoma si kusoma. Kuchoma ni kubaya, hivyo tukasema tusome. Ase ensemo yende nigo mwanasiasa Jared Arisa umanyikaine buna Romoti oyoboigo ore omonya bwebitabu korwase wodi ya Bunyamatuta niga ensemo yaye aborie serikali wanchira borokia kutumia ebiranya aso kubagorora abana naende kurekera libuya eraundi ye ekera atwa nanchereka ngati nasometwe nare gochunigwa kabogo
ngaki baruseti bibogo ase school nera ya mentangirire mono abana baito baenenire esengenjo ebintu bagokora yale ya twale gosaba serikali aso gwanja kwa serikali era ni akabogo kali abana bacho nigo ka twale rigoso ocho nigo kacho nigo mwana nkuobwale Chingaki echecho nigo mugambio monene bwe location ya West Mugirango asereta Livingstone Momanyi gosema buka asabire aborokiwa kwenyora ekerenga kyabo ekenene ekyo kibayirete eskuru n'abana ebintu bakora namuna bagusaringa kyabo umuntu osatetia matemwera aganyite ngakike abachigokora ngakie bagosarie bagochankana ndi baguchi abutamwese mara kabiro mwaka abo bwatasara anya bagwanja tiga bande skuru ko ande skuru na lego gosomara asoma gosoma guka ache gokora matemu ache komukonya omwana karale skuru au kagera ngaki masomo ta komukora nyakende lakini ekarwa achire sko na leo cha kumena gosoma kwa gwasomete kwa bwate engencho karokwanyorire gas igorende abalimu kabekini anya mo twara interest yo change building tige inchera ko rwendonge teba una inungo usikarmure asogo samba chiskuru Kingo reporter Getembe koroiga se bunge ya West Mugirango yego toka meye county ya Nyamira inje Fatigad Yesemba Museneta we kaunti ya Nyamira Mosque Okongo Mogeni nigo amuchirie umurai wensi ya Kenya Mosque William Ruto asichinkwana ichabwato gete ritukore igoro anamuno cyo kumubwaterania omo waziri omukoro nende oyo kurige kirogo kyo burai wensi Mosque Dr. Fred Okengo Matiang'i una emebere yari gutuka soroche rwa yala koro myaka ya magiga nigo yabwateranĩtie wizara y'oburendi yari kurawa nere Dr. Fred Matiang'i korengana no Museneta Okongo nigatebiro kuno kumusariria Matiang'i erieta na boigo nengana atebruna itali ndonge anamuno ekero serikali ya yeimukiriye getambukiro gyokubakana aba Kenya bali basiritia bancho babo asokurubikana kwa biriko korekana ase amatukamagega wekegori gya genzi ayeganiga ko yakwana kurase wodi ya Busamaro yogotoka ime ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira naiwete igoro mu president yokoro Dr. William Ruto awa tawana mote wenga wani tamu mnajua mimi ni nani umali kuna watakosa sawa kuna watakosa leo na pazalo wanzi atola agilia esa buri ya tawana the Lord is my shepherd I shall not want ranking kwa kwa igoro wanyokwa ne igoro otoko mataina ndura tomanyete otore maya Dr. Fred Matiang'i 2027 nero togo skigoro ujobo president unaona hauna ndio usi ndio mwanao jana tuliona unataka kuanza kuambia sisi hadi kijana yetu Dr. Fred Matiang'i kwa sababu ametoka nje anatafuta kiti ya urais ati unamwambia maneno ya Rivayala wewe ndio rais wa taifa na juzi tumeona unatuambia ati unaenda kulipa watu ambao serikali yako iliua. Sasa wananchi ni waulize nani amekubali kwamba serikali yake imeua? Si ni William Ruto? Ni nani? Si ni William Ruto? Wewe kama unataka mtu wa kushika, shika wale watu ambao waliua vijana wetu na tuliona. Si mliona watu walipigwa risasi Nairobi? Na serikali imechukua kazi yenu inasema inaenda kuwalipa. Na wale waliua hatujaona wakishikwa. Mnaona mtu ameshikwa? Kwa hiyo wewe tunakuambia chunga yale ambayo yameharibika katika serikali yako. Maneno ya Matiang'i wachana na yeye. Wewe ngoje kama atapata urais 2027 uangalie vile atapeleka taifa. Si namna hivyo? Sisi tunajua ni kijana ambaye alifanya kazi nzuri kwa serikali. Alipokuwa waziri wa elimu, si alifanya kazi nzuri? Wananchi, alifanya kazi nzuri ama hakufanya? Alipokuwa interior, si alichunga sisi Nyamira na akachunga Kenya yote. Hata ng'ombe zilikuwa zinaibiwa huko Barabu zilikuwa haziibiwi. Si namna hiyo? Kwa hivyo wewe ni mtu anatakana amshukuru kwamba alifanyia Kenya kazi nzuri. Lakini sio kumletea vitina. Sisi tunataka kufungua mdomo yako tuambie serikali yako ilisema itainua mkulima. Bonus yetu iko wapi? Kama namna gani? Wewe tuambie bonus yetu iko wapi? Sio tuambie maneno ya vitina. Vile ulisema unaleta pesa mfuko ya wamama umeona hiyo pesa? Hiyo ndio lugha tunataka serikali yako iongee bwana. Na mimi ni seneta wa Nyamira, nimehubiriwa hapa niongee kama mwanaume, na kuambia hapa
Hata nikiwa seneta nitazungumza. Si muko nyuma yangu? Muko nyuma ya seneta wengi? Jega kuyoka ndawa sawa abantu babito. Oye mota ke ko Nyamira, je dieta. Omuntu ole Nyamira monyolete hata ngatungire kore. Moyo kwa. Hata ngatungire kore. Mario na hata nyakitari tungire kore. Na mtakora jipara tungire kore. Na hata na wale hivi tungire kore. Wale tuyo kamera kore. Oyo moganyirete. Morale akimo kore tukiyo se mogogi. Mwancho murire mugusi nigasabirwe kubwatisia murai wensi ya Kenya Muske Dr. William Ruto ase oburai bwaye elio anyare wikirania chira naboigo magendere anyarite kurieira wikirania anamuno ase orugongo rwa Gusii ayega niga agukwanwa no yore omurikyo munene bwikema kya UDA nere Daniel Maenda kurwa ase ebunge ya Bomachoge burabu kaunti ya Kisii na nigatebire na kurubono huikachinga kicho bochori oso mwaka bobochori omwana olio bosio mwaka 2027 nigochire chinga kichi nyinge mugusi weserora kurwa ase serikali amagendero atachikoba kawikirana twabugete ngatiga tumuikange atokonyera abana munabona abana baitu mbarikwa gwetere gento koroka digital nakike nangabona mogoto tebiga Mr. Maida korali tusabire ABCD abana beto bakonye because gento kolera nabana nakito kunya gwetera iga tokotebya abantu baitu nga of course matiangi koligyari lakini abaja kuboligi 2027 muri ko baba de sema ikire wasaba na man 2027 ono to tiga abana baitu bako enja toka nyeto mwana uyo nindaje batokana ke abana mbao 10 na mama ngakikwa mbao 10 ono mugambi uregeti taito tramo verane ala twati tokaina toka mataitu akubwatire chinde tokobeka marusa akitoka mateka akitoka tokonye tipara cheto kisalike Wasaba na gari. Bana baito mbariki. Wasaba na gari. Nakateba na omwate gire ngoi. Kwale tarande basi. Ya Shabana. Kwa gatande highway. To fly over Kisii. Pale ngo yebe kande ya Kisii paka chepirate ebe buna chidi eri atika. Moniwe. Akamanya gocha agatoe bintu agateba kogenda housing program iri konye tokone gochakire konyora income adaji bese sino kurusimba tunabona mugongali akitaka police station aisira kwa hera agateba market isira kwa hera akamenda tibese rugura industrial park bono gaki abana bami twaba Kristo bami ototegete oyo gwate nyamara atotorari utigana nayo mwancho murigereria ensemo ya bobwatani bikiama gya ODM kurasa rugongo rwa Luo Nyanza nigo litukoria lero besokia na kugikiria kurobekana kubangeire usikurubirie hocho wakorekana ewiki ya eta ili kubainyora aba Kenya bekigoria geke gya Gen Z basireti amagimabo aso mwaka wechiri bubere 24 kiro barenge kujamireria finance bill yo mwaka uyo na kolengana nabo bakora wano mugavana bwe county ya Homa Bay Muske Gladys Wanga kiro basangirekana asichinsemo cha arangwe ye county yo ya Homa Bay nigobono panyara gote muna orugongoru tiro gocha kokora okorobekana nainde naboigo balia abarigetie korobekana panyare go ikirania muroberio yugo semeroberio yo asinchira eri yo botorero batariko salia enibo naboigo batariko buna amachiko. Nasikia wengine wamepanga maandamano. Sisi ndio wale ambao wanaelewa mambo ya maandamano. Kwa hivyo wasitushtue hata kidogo. Si namna hiyo. Sisi tunasema ya kwamba kuna wakati wa kila kitu. Hata Biblia inasema hivyo, si ndio? Sisi tushaandamana ya kutosha. Imetosha au haijatosha?
Sasa wacha wengine pia waandamane. Kwa hivyo mimi naomba watu wetu wa eneo hili tusijihusishe na hiyo mpango ya maandamano ya wakora. Tusijihusishe hata kidogo na mpango ya maandamano ya hawa wakora. Watu wetu washaandamana ya kutosha na wameumia ya kutosha. Wacha wengine wajaribu. Wakati mambo ya finance bill inakuwa discussed ama inakuwa voted, hiyo ni kawaida. Kama mbunge amesoma, hata Ndindi Nyoro alisafiri ameenda ng'ambo, amesoma akaona iko sawa, imerekebishwa. Badi Minister ya Finance amelete finance bill ambayo haina kasoro yoyote. Lazima tushukuru John Badi. Amefanya mambo ya finance ya Kenya imeshika laini. Kuna wengine walikuwa pale, walikuwa nafikiri hiyo ni nyuma yao. Sasa wakati ya broad based ilikuja, sasa mambo ikabadilika. Wale wanapiga wabunge wawache, kwa sababu finance bill haikuwa na kasoro. Finance bill ilikuwa na kasoro pali pengine, huko kwa nyumba ya mtu naitwa wa Munyoro ndio ilikuwa na shida naye, sio kwa bunge. Hatuwezi enda maandamano for purposes of bringing down government or for purposes of sabotaging our country. Hiyo maandamano hatuko ndani hata kidogo. Hatusemi watu hawana right ya kwenda maandamano, watu wako na right. And we have fought for that right. But today, when we are saying we should compensate our people who were hurt in previous demonstrations, somebody comes forward like Orengo and says no to compensation. How can you say no to compensation and take people to more demonstrations? Siyo haiwezekani Jothurwa. We respect the rights and liberties of every Kenyan as enshrined in the Constitution that allows people to present petitions peaceably and unarmed. And I want to repeat from Rangwe that the same way we will defend and protect your right to go and protest or demonstrate, we will also protect the rights of those who want to go about their businesses. We will not allow you to stop our children from going to school. We will not allow you to stop people who are attending to their cause, people who are doing different businesses, those who are going to our hospitals. So do it peacefully. We will protect you. We will respect you as you respect the rights of others. Wancho murigiriria asengane yo tokogenda umutimo komoke kurende to basogoska kegera chitaga chinge chiribusyo togende nekionga chinsa inye chiabono omarago bekirogende to sangana inche Matilda Oboigo gendera kurigiriria Getembe TV kionga. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga yobo! Got to file and pay. Me, you was any stress. Set a deadline be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana ushakuwa fine. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure you file returns. Ine, kwa beri gukorya a road show track, iyo bwate yogiriya,
iyo iratigwo mu musogo cyase abategereri Ultimate Roadshow Track Experience neyemo y'ubungenjo bunde kwaberwa kurya track yiga ya Roadshow iyo rakorere product launch use emisangerekano ya siasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci Roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liriya kigema eryo licunjugire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata ci DJ Janjere ci MC nabwigo track yana boko nyitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo na bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwawe nebyasara byakinirwe aka esimugwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Filing season, the most dramatic time of the year. Ati file and pay. Me, you was any stress. Saturday night ni June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed babe. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapo mafanya. Hey babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. Wancho Murire, karibu sana. Na kurwase kiganchagia serikali, mawaziri wa sekta hiyo, Muske John Mbadi, ni gobono anyale kuigirira serikali ya yomo raivensi ya Kenya, Muske William Ruto, asate biru na wetera sechu wizara au ono huigo, wabwatani au abubale ya sechu wizara echo, ni gobono anyale wikirania emirobili, gusira chi wizara echo. Muske Mbadi ukona kurase kaunti ya Homa Bay mugasolero oigoni gatogia finance bill yo mwaka wechirubere 2025 nomo sate brumna tebwati obunereria ko cyase abakenya kurende bwate umurobiri obukubasira abakenya bonsi na kubomo no kugendereria uchumi yensi. President Ruto took over power at a time when our economy was in a bad state. Kenya was ranked among the 6 countries in Africa which were likely to default in paying their debts. Today, as we speak, only Kenya, among the 6, has survived the debt default. I want to also emphasize that President Ruto took over power when we had just come out of COVID period, and the effect of COVID was still with us and are still with us. As we speak, President Ruto took over. Ukraine had just begun. Today, that war is still on. President Ruto took over power, and then you saw the other day, Trump called for war with Iran. The destruction, the disturbance, and the interference with the supply chain of essential have hit the whole world. There has been drought in this country from September, October, November last year, a drought that has never been seen in this part of the world for destruction out of floods early in 2025. And I want to remind you, 2024. But even despite all that, President Ruto has revived
The agricultural sector. The maize production has gone up twofold. Tea production has gone up. Sugar industry has been revived. We are reviving cotton and edible oil industry. That is happening under President Ruto as I help him steer the finances and the economy of this country. All the road construction that had stalled in the whole country have been restarted. We have paid suppliers, we have paid contractors, and the road construction is going on. We have made tremendous progress. And this is the first government that has employed 116,000 teachers in a period of 5 years. The budget for education has been increased from where President Uhuru left it of 526 billion to 785 billion. Health sector. Mwancho muligire na sekionga chigosori ne chigosori chimepira ao chichiskuru chichi sekondari hecho chageteri tukoria moisonde waseri tukoria alamisi ase eketi ebiti vya kadino tunga musocho ime ye county ya Kisii nikobono chanyarwaka omweli ogosegoika omweli orituko orialero chiskuru ao chigo chanyare kwenyorera obunyankongo na eskuru ya Mubamba eyo bono yanyara kubwa umupira bwenkoyo bwa banyaruka na boigo ase umupira oria volleyball ase timu yabomura babui abo nigobono parache kumerana ase birengo biri bya regionals umutinyi ogatano na kabere Mutinyi gatano na kabere chitariki isano na ibere ase county ya Homa Bay. Ase chigosori eche che secondary che county ya Kisii chika omwelio rero ase biti bya kadino tunga musocho esukuru ya Mubamba High School yenyorera ebikombe bibere. Ege kombe ketangani nigo abamura bainyorera gwetera egosori ya volleyball. Abesike na barabo tibatigiri magega abeskuru eyo ya Mubamba ase babwa engoyo ya magoro. Nigo bagosoria amone skuru ya Metembe ase baro makari yogotanyonzania goli nonya neyemo bamendwa chinsa poigo kurendete banyonzanetie. Nigo bakorera chi penalty na ekiraka kia Metembe nigo kiabwatwa na Mubamba High School kubeka egoli yabo ya gatano na kubua. Kukwana magega yobo bui banyora nigo baorokia omogoko. Makori, sisi ni wana Mubamba Queens. Coach wetu ni Mr. Omambia. Tumefurahia sana kung'ang'ania timu yetu. Julas tulitoka hapa pia tukiwa the winners. Sasa tumefurahia tena tumekuwa the winners. Ni Mungu tu. Na tukifika huko mbele tena tutatia bidii na tutaendelea kwenda national. Engoyo yabamura egatia kadino tunga mosocho amona Sameta Boys nigo nero yabayoko kokia okonene Sameta Boys yabanyonzi egepindi gya kabere wetera penalty. Ase bikombe binde nigo byanyechira motivire secondary ase yabwa volleyball yabaiseke. Basketball yabaiseke nigo nyabisase mixed secondary yabwa. Basket yabamura Kisii High School nigo baba abanyangongo. Netball yabaiseke St. Peter's Keberesi nigo babwa. Rugby yabamura Kadino Tunga Musocho yabwa. Rugby yabaiseke Nyakachenje Secondary yabwa. Abataneneli bechigosori chichi county ya Kisii nigo baba kera aborokiwa chirefari amona batiotereri abunambu yamono ase okubwaterana. Committee of KSSA in Kisii County to appreciate all of you for the support that you have given us and the enthusiasm that you have shown when we are having this competition. Nataka kushukuru ofisi yetu ya Wizara ya Elimu kwa sababu ya usaidizi wao. Ningependa kushukuru walimu wakuu wenzangu kwa sababu ya kuleta timu zao hapa. Ningependa pia kushukuru all the referees for the good work that they have done. I want to appreciate the coaches for the good work they did.
also want to appreciate our participants. If you did not succeed this year, you still have another year to fight for. Kindly, as you go home, we want to wish you well. And I also want to appreciate that all our teams did a good work. And as they go to the regionals, we want to wish them well. Okay, I have to thank all the teams from all the sub-counties for having made it here. All the principals present, all the coaches for the good work you've done, all the participants, students, for displaying your talent and showing your best and giving us very good display. We have not had major incidences, so thank you for that. Chikozo chio niko chirachie kugenderera ase kiwango kia regionals omutenyo gatano na kabere chitariki 5 na 2 ase county ya Homa Bay. Kulipoteri Gatembe kuranya kwa ward Kitutu Chache South Kisii County nchewa Cliff Tyson. Wancho murigire soroboti oro roye chigosori nere Wycliffe Tyson noto kore kyonga chinsa inyecha bono umorogova hukorara urare buya kurinde toeba kogendera kurigireria Getembe TV chingaki chonsi nchengurwa Matilda Oboigo twara obutuko buya naboigo bali abasirire nabancho babo engorenene asobutuko wabono naboigo nyasaye abagate naboigo kubalinda twabwatirana nere Elvis naboigo matundura kurase studio ya kabere kenda utwara obuligirerio bya naboigo maragoba busobutuko bole obotorero kigima. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, you was in stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapo mafanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round here, make sure we file returns. ine kwabiri gukoria roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukoria track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emesangerekano ya gisiasa brand activation use emesangerekano ya cooperative egatie chi roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigima eryo lichujugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Chanjere chi MC nabwigo track yana boko nyetumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endionsi chingaki obunjeli bwawo ne byasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange.
Yebuna monyero chega ne machine tokoroka E5. E5 ne machine engia sana akero bwate problem ya magoro me pia magoro abimbete no gocha kwabekera magoro oga kera magoro kubetu bintu korunse magoro gusangita bwati nguru wasore gutwara umuchando bwa magoro machine na bokorarira ega asiane kabisa gokora no kuirania amagoro aitire tware chinguru okobimba kori kware ngo okorworo kisindani giri cyare okobeta chiruwaroro nakobwamo ne machine yenengi yere asabantu bari babwate mechando ya nervous system gose nervous system disorder ekyagere kero bwato mochando buna bono kotnyegari kwa makoko nabantu bari bakonyegari wa makoko ega magoko atabwati chinguru magoko abwata magandi ebinabyo okobwata kwa bwata ega erinde yagokonya kungusemekia ekeremekia ebwate mechando gokonyegari wa magoko tabwati chinguru nakobwamo no ekero wati wasa magoko ne kinde nkira chingi ya sana bantu baitongo sangi bari nangwati bari ko rukiteye igoroga monte bintina ona boko bekeru gyako ke kubwata gyako bwata ega kwabekeru gyako bwata ega kero gyako bwatire ega igendo yekungusana koira ni buno mubero gwende koba ni mikito ya mubere nakobwamo no koene kyenga at least bocha bonde bwensi boreme ya manyinga warurororo ikaro bwato mochando boko bimba kweriru na arna boko cha kwabekeru gya bwataga nande kende kya bwataga irinde gya chikunguso bocha bori borororo watu koliko watu wasaliru wasange mechande yari kero bwate mechande bune yeme kibono kurumagega aboko cha kwabekaiga kwabekeruga ya bwata kuruga ne kwabekeruga ya bwata kuruga kero yako bwatira onsiga yangusime keria irinde watu ara magoro chinguru abantu baminto bari bwate mechando ya magoro bwate mechando ya magoko mechando mono ne stroke nincho monyoro bwenie weterese machine yega ya A5 bono eyene machine yendengi ya sana ese machine yo mogongo ekero kurigeria abantu baito terigento kende kanga ga karo mogongo ito ekinacho ogosangia togochiro carolas ega siero le buna ya rosukuru enseri ya South Korea no koene kyanga ekero mogongo obwato mochando ese ko ese machine ito ne bwate remote to ko seteriga ekero tu agoseteri machine ya ka tu anyeseteri ya so agutara yo kenye monta yo konyekuna bone kere gutaraiga begende kuri koirania no koirania nga na kyo mogongo obwenete koba nakubwa mono ekere bigoti bya bibwate mechando ekina kigendo yekorosi ocho mutugora yarosiga mari koigora oroche negendete gutira bunerega negasio korosia omochando bwegete kyo mogongo nakubwa mono nkuranire bakamate erinde chikorosi nengo chibacho chirane buya magoka atware chinguru gaiga so gwatigwa na be machine yitego korega asiga o motegero itoga Tembe TV amona Gatembe Radio kyagara yago konya na yebuno kero gwajire sinya gitari yito mobero ira nakobabuya nekene enya gitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo muchobo sungo asamagacho auru tawa sirirongo lya kabere eyuerange nebengi ya Kenya Women batari rero kusiba kirisi migwetera sinamba chabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia. File and pay. Set a deadline ni June 30th. Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. Nilisha file na nikalipa kitambo. Round hii, make sure umefile returns. Ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigogo kinya ebyasara byaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwagusiuri go setting semo chinde ebe ni supermarket otagite koreria e wholesale eduka